Chibai ule June ni som ni le paruk ania Assam Home Guard drugstore rutu ten an tham thei lo awanga police tena methamphetamine cheng vaibel che som pani hu an man thei pha na chu Assam sarkarin constable alangkai ta Himanta Biswa Sharma cabinet chuan Home Guard mirinom borsing bi chu Assam police constable tan alalu tani Home Guard B constable tana thamna ladu haulawa arin omna alantira wanga da ani hi kalomani ti in State Director General of Police Bhaskar Jyoti Manhattan chuan soyani State Police Chief chuan Dilai Police Station Karbi Anglong District a puitu tura da mek bi hi atho that awangin loman chengnuai khat apezui bokani bi hian Manipur atanga methamphetamine tablet phur trak chu amana taka hian Tamil Nadu meichia pahni le Manipur mi pakhat chuangin anni hian chua andila a chua ani chuan sumtam takpeka an thlema ma se an thamna poisa pek tum chu alo no thak ani Home Guard te hi police te puibom tu ni in hlo tlem te chawla an nia asama chuan Home Guard hi tharuk dan zela an hun po sei thin ani COVID-19 shikai chon ol sam tak India rama mu chua Delta variant chu khoweng mun rang ranga adar chho zela ram somriat panga a he hri hi mu chua ni to in ram danga po mu belzel ani thu World Health Organization WHO chuan a soyani June ni som ni pahni thleng khan alpha variant hi ramza som saria mu chua ani to a beta hi ramza som pakua a gamma variant chu ram som sari pakhat le delta variant chu ram som riat panga a te mu chua ani to thu WHO chuan an tar langani delta hi ram som riat panga a riat chu ani to in WHO noya rama te po mu chua thar zelania heng zinga ram som pakhata chuan he hri hi kar ni liamta chunga mu chua an ni ti in WHO chuan an soi WHO hian tu na hri in thlak dang lampali alpha beta gamma le delta hian vaccine na thok tha thei lawa siam tu variant of concern a omem ti chu uluk takazir chian mek ani ti asoi delta variant hi alpha variant a in kai chon aul samzoka tunanga adar chho zel chuan hritam ber ani chho mai a hlaom ani ati University data alan danin nimin thleng khan khovela COVID-19 shikai mu chua mi makta doi za som sari pakua le point pakua anom to a anjinga makta doi thum le point pariat pakua in an thi pui to bokani US chu shikai le thi pui tam na ber ram alani chunzom zela shikai hi noi zathum som thum panga le singkua le zathum som ruk om to in mi noi ruk le sang thum za som li pakua in an thi pui to ani India chu shikai tam na ber dot tu ni in hri thi pui tam ber dot tu chu Brazil ani thunga Brazil a hian COVID-19 wanga thi hi mi noi nga le sangkua le za somli pakhat antling to ani Mumbai police te chuan COVID vaccine lem pe chuak tu mi pariat te chu nimin khan an mana thu buai siam sak nga lan ni Srileng awangin kan buaya vai ho zinga hetiang anga in bum na na manga mi te har sat na siam sak tu an lo om le zel hi amak thin lemai police te chuan an mi man te chu Mumbai khopuya vaccination kem an siama mi jani vel chuan vaccine hi an lo la man ni an soi an vaccine via la hian Covishield ti ain ziak ni in vaccine la tu then khat chuan an soya ma se bura hian engdam doi tak nge an da riat chian ani lova Gujarat atanga an lak lu ni in an soi Bombay High Court chuan Brihan Mumbai Municipal Corporation BMC nena via la omchu engchi ange ani ti chui chuak thuai tur le he kem lem siama vaccine late hrisel na din mun po NFA COVID antibodies test nei saka vaccine dik tak peturin a hriat tirani Joint Commissioner of Police Law and Order Visuals Nakri Patil chuan mi pariat an man te kut atang hian mi an bum na atanga an sum mu chengnuai song pani le singli an man tel ti an soi mo phurtu bernia an pu Manish Tripathi le Mahendra Singh te bank account po khoi chat thei lovin ren sak ngal ani bok Chin State Falam Khua LIB Zasom ni paruka sipai omte chu COVID-19 3 anin kai chon thu Falam CDM supporter ten an soya heti lai hian Falam Khua indoor stadium in kulmek sipai som thum zinga som panga po anin kai chong nia talan ani bok hemi chung changa hian Falam dam do ina Dr. Chuan
ke ni lam chuan chiang takin kan hrelo an kai ti chan chin chu kan hria dam doi in lama an ron in en kol lova an ma ni in an om na hmuna anin en kol ani ang ti in zalian media chuan atar lang ani hal khalama po jun ni somni pali khan LIB 266 a sipai pathum le police me che pakhat chu covid an kai ti mu chua ani UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs OCHA chuan ninga ni a report ati chua Myanmar ma tual chung boina thleng me ka helle sipai te in be na awangin kumin chungin mi nuai ni le sing thum vel chu an chen na atanga tlan chia in chom dol nga in anom mek ti asoi UN body chuan mi pui te chom dol na hi tho reng ni ma se sipai le helte in be na wang te ram chunga tharum tho na thleng thina wang te in na tho po a khai lak fo ti an soi bok Thailand ramri bul karen ste ta cheng mi nuai khat le sing sari le sang sari vel chu thaliam ta chung khan an tlan chia chin ste ta Myanmar sipai le People Defence Force te in be na awangin mi sing ni chu tlan chia in mun rang ranga an kho samek bok ani Myanmar ma chibing helpol lian ber jingami Karen National Union KNU chuan sipai te be na wangin civil mi tam takin nun na an chana tharum thona na satakin atheng ti soin KNU chuan sipai ten an du dan anga ro an relna ti top turin an beisel dona mi puite hum him turin thei top an chua zel don ti an soi member ram som omna Association of Southeast Asian Nation SCNin Myanmar tual chung boina thleng mek ti top tura sipai le eptupol te inkara in biak na nei tura amalak na chu ala lo tling lawa sipai te hian an lo ruwa man to anga thil kalpui an tum thu le kum ni chunga in than pui buat sai an tum thu an soyani Military Council ten thu nei na an pong lak nu hian chin ste ta ra tlan mi singli chuang om to in eile in lama har sat na an tok me kani min dat lampo mundanga om ho te po eile in lama an har sa tak zet to a rei dai tur thiarlu a har sa a kar khat chung dai bak thiarlu thei ani lo dam doi au mai lo awangin hrisel na lama har sat na an tok zuala ruwa asu reng awangin chet vel a hrioma an nei ang tok tarpolin te pha ma se lei a hnon reng box si awangin thosi nen wangwat nen khowot nen boruwa khi apik tak zetani ti in Human Rights Program Director Salai Van Biak Thang chuan asoyani Chin State Township tina ratlan omdan chu Hakha Township a mi sang sari vel mindat kan patlet matupi Township a mi singkhat le sanga chuang Thantlang Township a mi sanga vel Mizoram ratlan mi singkhat sanga chuang an ni to a heng list hi Chin Human Rights Portal an chin chia dana lak ani a sipain thu nei na alak ma a Paletwa Township ratlan mi singkhat chuang te heta hian tarlan tel ani lawani ratlan te chom dolna hian Chin State mal lamzara ramdang tran puina le NGO te che theilawa chimlama ero chuan Red Cross pol le tran puina tlem andong thei chawani chom dolna pek tura hian ram rang tlom ngai pol te ram phalna lo chuan hu howakal arem lawa UNHCR te le keini lampo kanin ready renga ma se lu mai alarem ri lo ti in Salai Van Biak Thang chuan asoyani tunlai takhian in ka na aom ri lo awangin mi then khat te kho chunga an lut le nuala tun aya in ka na sa jok a thlen le chuan hei aya ra tan an tam don thu le kho chung mi te ra tlan tura in ring anom nual ni riatani Military Council sual sipai ten sarkar na an polak nu hian Chin State a mi zali somnga chuang man to in mi somli pasari zet an boral to thu Chin Human Rights Pol chuan an ta langani heng an man tak mi zali somnga paruk zinga mi zani somnga pathum chua to an nia hakha khopuya man tam berni in mi zani somriat pariat an man to zinga mi za som sari pani an chua to ani mi an man thin hian achan le wang om chavin an man thina ukil te ruain kota ro rel na an ma chon thin ani ngaya tuna chuan chu tiang engma a om ngai lo sipai ten ina lu chilin chen na in an ti chiat sakba ka bungrua an lak sak thul engemo an zota an man le chot thin kongkal lai te hidom dingin thu an zot kwal vela phone te check sakin an lak sak boka an chet dan rova takhi rangzia ang hlau ani thu Chin Human Rights Program Director Salai Van Biak Thang chuan asoi
heng an mi man tak kong zo awang te bur khon ri ka wang te CDM nena in kai noi le active awang te phone an check sak le an rin let awanga poi soi lem lo an man te hi vuak le rem an ni thina an man hlim hian mi panhi phei chu soi sak hlum an ni thua soi bok chu chau ni lovin ina bungrua te an chu sakin an ruk saka dor then khat an roka ko ran poisa ngei po an la zel thawa bike part halai te an lak sak boka min ta ta phei chuan chau thu khuwa atanga ei chop zuar te thil chu an chu sak thin awangin chung ko har satna a thlen thu salai wan biak thang chuan a soyani chin ste ta hian sipai sarkar na an lak nu atang hian sipai te kut thak awangin mi somli pasari an boral to a atam zok hi silaya ka hlum te an ni military council ten thunei na an lak atang hian ram chung huapin chin mi zanga som panga man to in mi zan hi som sari panga chu zalen to an nia mi som sari paruk zet an boral to thu chin human rights record atanga hriatani chin state nena ramri dep Mizoram Champhai district tuipuiral mun farkon va phai le zol sei khuwa ta chuan chin state atanga ral tlan te omna tur relief camp sakme kania tuipuiral mun hi indo Myanmar ramri khuwa te ni in tuna hian ral tlan mi sang khat zali som sari pathumin sahim na zongin an bel meka heng ho chen lai lok na tur hi tuna hian an same kani Myanmar ram chunga tharum tho na thlen tu sipai te chu International Criminal Court ICC a thubuai siam sakturin National Unity Government NUG chuan fin fiana evidence nuai li chuang anei to thu Dr. Sasa chuan nimin tlai lam darnga a NUG press conference a soyani NUG in fin fiana nuai li chuang nei to ma se chung chu en non na chi hrang hrang kalpui ani nuwa international standard nena in mila fin fiana chiang tak om zani vel chok ICC a thelu aniang ti in asoi bokani Myanmar ram chung dan bo chiat na mo phurtu ber senior general min unglai chu zel bangzu tur ani laya pon lama ala om tlat chu arang thei ang pera achung thu rel ani theinan ICC UN Security Council meeting baka international levela thu buai siam saka achung thu rel dan kong thumin kan ngai tu ani ti in Dr. Sasa chu ana soya chu baka senior general min unglai telin Myanmar sipai te bo chiat tharum tho na zong zong chu museum pakhat siamin tarlan dan tur program ruaman ania tuna chuan online museum anga laomin nakina chuan building sa en theya hon alani ang ti in asoi bokani khovel khoi muna mai po fir fia ka chet na aum to hi chuan muslim bok an ni le thin tukin khowar ma khan Wurzburg Germany ya Somalia mi pa in chem kengin Allahu Akbar tia aupa in mi pathumma vitluma paruk an hliam bokani German police ten an man pa hi Somalia mi kumsom ni palimi Wurzburg Germany ya cheng ni in akkeya an ka hliam saknuwa an man zui yani Bavaria's top security official Joachim Hermann chuan mi panga hi an hliam ana hlea an dam chuak zawangem ti asoi thei lo ati German po hian Muslim ho an la lut nem boka friends ang deuh khuan an mi khual du sak taka an lo en kol ten aram nei tu te an that tamai ani hi kumsang ni som ni America le khovel mun sang sanga Black Lives Matter ron al chual hluaina Donald Trump racist ya Democrat ten an ko luai na chan le America a white supremacist lansar na boruak ron thlen na chan ber farmer Minneapolis police officer Derek Chauvin chuan George Floyd mi hang akuta athi awang khan US court chuan kumsom ni panni le achan ve tang turin achung thu arel thuta Chauvin hi hunrei tak angoi nuwa kumsom ni panni zel atan don awang hian George Floyd family po anriu ru adam deuh abei sei ti asoi ve ani Chauvin hi kumsom thum tang turin achung thu rel ani ma zoka anti toy sakle wangin Floyd family member te anlom akim lo le Floyd family attorney Ben Crump chuan Derek Chauvin hian Minnesota police officer jinga remna tok rei ber ani dona America adik na hi black mechia mipa emo people of color ten kan don ve ahun to vun rong adang lam wang ngota en ran thei kan ni lo ti in asoyani